Okay, alas 3:18 na sa kahaponon. Higala, welcome again sa ato ang programang Health Alert. And aduna kitay nindot kaayo nga pagahisgutan karon. This is from Dr. Willie Ong. Kaingon pa niya dapat daw manghilamos og maligo kada adlaw. Aduna magoy mga Pilipino nga dili ganahan manghilamos. Aduna gyud kunoy tawo nga dili ganahan manghilamos ug dili pud ganahan maligo. Kay aduna ni sila'y mga sayop nga tinuuhan nga matud pa makapasmo daw kung manghilamos o maligo. Matud pa sa survey, 50% sa mga Pinoy wala gapanghugas og kamot. Agoy, unfortunately. Ilabi na gikan maggamit og CR. O 50% daw dili manghugas og kamot gikan mag CR. Gikan mag ihi or malibang. O pasintabi sa mga gakaon ha. Ingon pa ni Dr. Willie Ong dapat ato na gidawning bag-uhon, ato na ning i-change nga tinuuhan. Ug mauni ang dapat natong buhaton. Una, dapat maligo kada adlaw. Kay para makalikay ta nga sipunon, malikayan nato nga magkatrangkaso, ug labaw sa tanan malikaya nato ang magka-pimples kay mo magina ang ato ang labi na sa mga babayi, even mga lalaki mahadlok magka-pimples. So dapat maligo every day or manghilamos every day. Ikaduha, o kani, dapat manghilamos sa buntag, kung di man galing maligo, manghilamos pod sa gabii para nga mas munindot ang imong panit. Unya malikay ka sa pimples. O mo na pinaka-importante. Ikatulo, mag-toothbrush. Agoy, grabe sa nandili ta mag-toothbrush ha, pero mag-toothbrush duha o tulo kahigayon matag adlaw para malikayan nga madaot ang atong ngipon. Ikaupat, maghugas og kamot human og gamit sa CR. O labi na kung gikan ka nang ngihi, gikan ka nang naglibang, o para nga iwas sore eyes, iwas tuberculosis, ug iwas pulmonya. Imagine nga na di ka nga dagko nga sakit ang imong makuha kung di ka manghugas sa imong kamot. Ingon pa ni Dr. Willie Ong, walay excuse sa palmado. Pasmado. O walay excuse daw sa pasmado. Kanang kakapoy, puyat, bilar, bagong mata, bagong tulog, adunay regla, nag-computer, nag-cellphone, nahiba, ug uban pa. Oo, kay dapat gyud ako no manghilamos matag adlaw o maligo matag adlaw.